I pozdrav ljudi, dobrodošli u moju prognozu završnice ligaških utakmica. Ljudi moji, danas se bacamo na top 8 liga na svetu, a osma na redu je Belgija. Belgija koja ima 10 kola do kraja, koja će biti prezanimljiva. Da obaziramo se samo na play-off. Tako da vidimo Royal. Royal igra protiv Antwerpa prvu utakmicu. Ja verujem ovdje u pobjedu Antwerpa, u pobjedu Royala 2:1. Briž dočekuje Anderlecht, očekujemo ovdje 3:1 za Briž i Genk protiv Genta. Genk će ovu utakmicu pobjediti 1:0. Ovdje da nisu pomeri, ovdje 3:1, ovdje ćemo 1:0. Da nisu pomeri timovi posljednji su isti. Sljedeća utakmica Gent protiv Royala, tu očekujem nekih 2:2 uz neki crveni karton Royala, tako da vidjet ćemo Antwerp protiv Briža. Očekujem 1:3. Briž, razlog zašto Briž nije prvi, zašto je to Genk, jeste samo zato što je Briž imao dosta problema. Razlog zašto je Briž drugi, a ne prvi, jeste samo zato što je Briž igrao Ligu šampiona i tu su isplaćali ceh isto važi za Royal i za Anderlecht, isto koji je igrao Ligu Evrope. Sve to sad skoro. I za Royal Union isto važi. Međutim, sva tri kluba su sada ispala iz takmičenja, tako da eto. Anderlecht protiv Genka, očekujemo ovdje pobjedu Anderlechta 1:0 i Antwerp je sada posljednji, Genk mi iskočio, tako da ajmo dalje. Royal protiv Anderlechta, ovdje protiv 1:1. Antwerp protiv Genka 2:2 i Briž će utakmicu pobjediti 2:1. Vjerojatno će Briž biti vodeći. Onda Antwerp. Ovdje čak predviđam pobjedu Antwerpa, ne znam zašto, javlja mi se tako da će vidjeti. Genk će pobjediti Royal, a Kiksa će Briž odigraš 0:0. I peto kolo, Antwerp dočekuje Genk. I ovu utakmicu Antwerp gubi 1:2. Anderlecht igra protiv Genka, tu vidim rezultat 1:1 i Briž će dati 4 gola Royal. I da, još 5 kola do kraja, Genk protiv Anderlechta. Genk, pa verujemo ovdje neki rami u 2:2. Genk će pobjediti Antwerp 3:0, a Royal i Briž će remizirati 1:1. Antwerp, Anderlecht. Antwerp će ovdje pobjediti 1:0. I onda Briž će ovdje pobjediti 1:3 Genk, a Royal i Genk će remizirati rezultat 2:2. Anderlecht sam se prognozirao, izgubimo, ne rešeno, izgubimo, ne rešeno, pobjedu 1, izgubimo. Wow, baš se pocijenio Anderlecht. Međutim, sad smo trenutno protiv Royala, pobjedit će Anderlecht 2:0, Gent će se vladati 3:1 Antwerp i Genk protiv Briža, tu će biti 3:2 za Genk. Sad, šta ovdje još ima? 2 kola pred kraja, borba za titulu neizvjesna, borba za Europu također neizvjesna, Antwerp i dalje može se uključiti. Ali odigraš i kući 2:2 sa Royalom, mislim da je to za njih. Anderlecht će ovu utakmicu izgubiti 0:3 i Genk protiv Genka 3:3 će biti. Utakmica Kiksa će ovdje Genk. I 10. kolo, Klub Briž, Genk protiv. Ajmo prvo. Royal protiv Genta. Predviđamo ovdje nekih 2:2. Tako da Gent će ostati bez Europe sljedeće sezone. Genk, onda Briž protiv Antwerpa, očekujemo ovdje jednu laganu pobjedu 4:0. A Genk protiv Anderlechta očekujem 0:0. Da će Briž biti prvak Belgije. Ljudi moji. Tu su neka moje prognoze, vidjet ćemo kako će se to ispasti, a mi se bacimo na sljedeću. Ljudi moji, evo nas, došli smo do portugalske lige. Ako nisam baš upućen sa ovim timovima, nema veze, prognozirat ću ih. 2:2 Joao Znaman, dosta su loši. Amonat 0:3 Sporting Braga Aruka, Santa Clara će pobjediti 1:0. Amerika 2:1, Nestori Porto 0:4. Ovo je Špiktorio, ima još 2:2 gol, će pobjediti 1:0. Mislim ti Benfica 3:1, će se vladati Benfica. Imam 28 kod Aves protiv Estrola. Aves protiv Estrola. Ako Runja, ovo je još jedna utakmica koja ne vidim. Viktorija će pobjediti 2:1 Santa Clara. Ima još. Će pobjediti 1:0 Nacional. Porto Benfica, kako derbi se očekuje u portugalskoj ligi. 6.4. Boga nisam pametan. Ko je bio to na pobjedu? Reći ćemo neku utakmicu 3:2 za Porto. Ja, ovo isto 1:0. 2:0 će biti za Sport. Amator protiv Franšak, Feveru nekih 1:1. Morate ćete dobiti i ove. 1:0.
Santa Clara će uzeti bodove Sportingu, a Casa Pisa će izgubiti Porto 2-3. Boa Vista Nacional 0-0. Benfica će staviti Arunu, Amicala 3-1. I Gillinson će navesti 2-1. A Braga će pobjediti s 3-0. Idemo dalje, Porto Famalicão. Tu će biti jedan kick Sporta 2-2. Amato 1-0. Aves, Casa Pisa 0-0. 4-1, 4-2 za Sporting, Rio Ave. Će odigrati 1-1 sa Santa Clarom, Nacional pobeđuje Gillinson, Testori uzeo bodove Bragi, Guimarães 2-3 za Benfica i Ferraz, Boa Vista 1-2 za Boa Vistu. Idemo dalje, kolosveć se okreće. Casa Testori 1-1, Amada, Porto 1-4, Nacional 2-1-2, Boa Vista 2-2 za Sportingom, Victor Guimarães 3-2 protiv Amada 0-2, San Gilles 1-0, Santa Clara, Aruni, Santa Clara 1-0 Santa Clara. Benfica će ovdje ugroziti. Aves sa 6, sa 5-1. Dalje, Vares Famalicão. Ovdje će budimo kick s vama kao 1-1. Prvo pobeđuje. Borba za ispadanje će realizirati. Porto ovdje kiksa. Nismo terenu. Braga izgubit će Santa Clara. 1-3. Rio Ave. Gazi naprijed. Nacional. Nektori Guimarães 0-0. Testori 1-4. I Sporting će skaziti sa 6-0. Mogamo se bliži kako Sporting će voditi izgled. To je Benfica Sporting. Au kako utakmica. Aj prvo ćemo krenuti tu. Možeš. Će 3-1. Santa Pisa. 0-1. 0-2. Boa Vista Porto 0-3. Andorra. Santa Clara Famalicão 1-0. Benfica Sporting. Benfica na svoj 4-3 za Benfica. Posljednje kolo. Testori Amado. Ovdje će to biti 1-0. Testori skaču na 9. poziciju. Rio Ave. Pa mislim da će dobiti rezultat 2-1. Tako da Rio Ave sad skoči na 11. poziciju. Sporting, Viktorija, Guimarães 3-2. Sporting je sada prvi, a Benfica će pobjediti protiv Brage i Benfica će biti prvak. Famalicão, Santa Pisa 1-0. Porto će pregaziti 4-1 na svom terenu, Aves protiv Valencia neće imati te šanse. Korunja će pustiti Boa Vistu da pobjedi. Boa Vista će samo zbog jedne minus gol razlike naći. Oh fuck, ovdje sam ih preskočio. Ups. Svakako će tu Benfica dobiti 0-0. Tu će zapravo kiksati u 24. kolu. Kiksati, ali to svakako neće. Zapravo da će staviti 3-3 onda. 3-3 svakako vidim prvaka Sportinga i evo kako izgleda moja na kraju tablica. Rekao je zaista povijest ovdje. Dan se nekako digne. To se nadam. Da mi tablicu izgleda realno, pa ja bih rekao da i više nego da. Mi se ljudi sada bacamo na prognozu holandske lige. Jako po meni sve tu već jasno, nema se šta pričati, ali prognozirat ćemo i na brzinu. Čisto kad sam već prognozirao ove dvije, da tu bude i holandska liga. 0-1 Groningen će odgledati što utakmica. 1-1. Ovo podbog opstanak. Pripašće poruku idemo. Za 1-0. Ovo će neko 2-3 za Alkmaar. Zvolit ćemo vidjeti. Unutra će odigrati 1-1. Sve novoga. Karkatante. PSV Ajax čeka 4-4. 3-0 Feyenoord. Ajmo dalje. Hannover 2-1. Alkmaar Feyenoord. 1-1. Twente će pobjediti ovdje. Fortuna su prvi 1-1. Groningen
Počekamo da ne rešimo žuta, uzet će pod 2 sve. Fortuna protiv Feyenoord. Nikad dobit će Feyenoord. Rotterdam. Protiv Hannovera. Ne rešimo. Tu će dati 6 komada, ali igra. Neki 1. Go ahead, Eaglesi će izgubiti 2-1. Eintracht Groningen, opet Ren Groningen. 2-3, 1-0, će tako dobiti Eintracht, ali neće dati gol Ajaxu. Groningen, još jedan kiks, Groningen, mislim još jedan remen i kiksan, ovaj kiks, prvi. Danas, ako će biti lagano, 3-1, u Twente PSV, predviđam nerešeno. Ralvidik, protiv Eintrachta, Utrecht. I ovdje vidim 4-2. Potom neće kiksati Ajax, opet neko ima gol. Treću utakmicu za redom čini mi se, 27. derbi. 3, Hereven, će pobediti. Ovo je 2-1, Almers, Eaglesi, dobija 1-0. Hereven, dobro će ovdje 4 godati. Hoću 4-1. Vidim, će dobiti Herkules, nećem. Herkules će uzeti podele Feyenoordu, verovali prije ne, Groningen. Će kiksati opet na 2-2. PSV će ugaziti Fortunu da će 5 komada primiti 2. Utrecht, protiv Ajaxa nekih 2-2. Breda će pobediti izvoli 1-0, a Eaglesi će izgubiti 2 komada, a Spartak Rotterdam će odigrati nerešeno protiv Twente. 31. kolo je značan kao mira kola. Vidimo Herkulesi. Čekujem pobjedu. Vidimo 1-0. Herakles, mislio. Ja. 1-2 za Hereven, Fortunu. To pobjedit će ove. 1-0. A mi Spartak Rotterdam 1-1. Čisto sad si prognozirao da nećemo osvojiti jedan jedini put, tako da to se promijeniti misleći. Zvolit ću pobjediti u Ahead Eaglese. Feyenoord PSV. 4-3, čekam, ne znam drugu utakmicu, a Twente će pobjediti Utrecht. Ajax ne prima na svom terenu. I Alkmaar pobjeđuje. Alkmaar igra nerešeno zapravo sa Groningen. Tako da, pretpostavljanje kolo je u pitanju sada. Već Amira Fortuna 2-1, Groningen protiv Ajaxa 1-1, Utrecht dobija, Feyenoord kiksa protiv ovih, Eaglesi. Nerešeno. Puno je baš 0-3 da bude PSV, Herakles. To prognoziram 4-1, Twente, Alkmaar. 1-0 za Twente, nije Feyenoord protiv Zvole. Zvole će odvrniti pobjedu. Posljednje kolo, ljudi moji. Vreme za biti ili ne biti. Znači, posljednje 2 borba za opstanak se vodi između Sparta, Rotterdama, Heraklesa i William II. A ovi su ostali timovi sigurni. Groningen ništa od Evrope, Zvola ništa od Evrope. Herevan je uzbedio u prošlom kolu. Odigraš i nerešeno sa Eaglesima, a Zvole Groningen je nerešeno protiv Ajaxa. Da su pobjedili, opet ne bi ništa mogli. Fuck, nisam skonto, ali da. Prve 2 pozicije idu u ligu šampiona, treći ide u kvalifikacije, četvrti ide direktno u Ligu Evrope. Ne, četvrti ide u kvalifikacije za Ligu Evrope. 5., 6., 7. mjesto idu u konferencijsku ligu. Tako da Alkmaar može isto da dođe do Liga šampiona, može da dođe do Lige Evrope, a mogu i da ostane u konferencijskoj ligi. Tako da krećemo od prve utakmice, a to je Sparta Rotterdam PSV. Ja ovdje vidim pobjedu Sparta Rotterdama 2-1. Sparta Rotterdam se sada diže. Hereven protiv Feyenoorda. Feyenoord ovdje pobjeđuje 1-3. Gotovo je sigurno da će oni biti treći plasirani i da idu u Ligu šampiona kvalifikacije. Ovdje Go Ahead Eaglesi će odneti pobjedu 0-2, ali to ne mijenja ništa. Zvole Groningen. Prijateljski susret završit će 3-2 na kraju za Zvole. Breda protiv William II. Vidim nerešeni ishod i zasad Herkules ispada, ljudi moji. Ali Herkules dočekuje Necu. I Herkules će tu utakmicu pobijediti 2-1.
preskočit će Neca. Tako da, zanimljivo je to. Fortuna, njoj nebitna utakmica protiv Utrahta. Pustit će ovdje naravno Fortuna za neke parice, da bude 2-3. Alkmaar će savladati Almeir sa 3-2 i to jedva, ali manje više to nije ni bitno. Ajax Twente, Ajax će na svom terenu staviti 3-1 i odneti kući pehar Eredivisie, tako da eto je moja tabela, ljudi, konačno. Opa, Feyenoord ima utakmicu manje i još neki timovi imaju utakmicu manje. Alkmaar isto. Evo ih. Alkmaar će ovu pobijediti 3-1. Feyenoord će odigrati nerešeno. I da vidimo sada. Pa Alkmaar će se Alkmaar će uzeti Ligu Evrope, ljudi moji. Na kraju. Utrecht koji je sada trenutno treći, Alkmaar je šesti. Na kraju Utrecht će ostati, dobro, razlika je 5 poena, ali predviđam da će se Alkmaar dići i zauzeti te pozicije. Ok, ljudi moji, bacamo se na prognozu Lige 1. Prvo da odigramo nedovršeni meč u prošlom kolu Montpellier Standard Liège. Montpellier će ovu utakmicu pobijediti sa 2-1, ali to i dalje ništa ne menja. Konačno ovdje možemo da se dotaknemo par timova kao što su Paris Saint-Germain, Monaco, Marseille, Lyon, Nica. Konačno tu imamo neke fudbalere kao Barcola, Kvaratskhelia, Dembele, tako neki igrači. I vidjet ćemo koliko Paris Saint-Germain može da ponudi, s obzirom da igraju u Ligi šampiona, pa ne znam koliko će biti istrošeni. Naravno, treba istaknuti odbranu Pariza gdje je na golu Donnarumma, Hakimi, tako dalje i tako dalje. Vidjet ćemo koliko Lyon može protiv Uniteda u Ligi Evrope, ali dobro, o tom potom. Strasbourg, Lyon, prije nego što krene Liga Evrope, mislim da će Lyon gaziti, a po sljedećih stići umor. Da se mislim da će ovdje dobiti Marseille 0-2, ovdje će se staviti 1-4, dok ćemo onako igrati nerešeno. Dobiti takmicu 2-1, ja kažem. Toulouse igra nerešeno s Brestom, Angers gubi od Rensa. Angers gubi od Rensa, od Rena 1-2. Montpellier nerešeno. Lens će isto igrati nerešeno, Lens dobija 1-2. Ajmo na 28. kolo, Nica se ekspresno vraća nakon kica protiv Monaco 1. Ovdje će 5-1 dobiti Angersi. Po tamburi, Brest će pobijediti Monaco 1-0. Nijema Lille, pa ovdje vidimo nerešeno ovaj derbi. Lens, Santander, Liège, Saint-Étienne 1-1. Montpellier, pa mogu čak pobijediti ovu trcu 1-0. Lens, Strasbourg 1-2. Rennes savlađuje AJ 1-0. Marseille slavi protiv Toulouse 3-2. Idemo na 29. kolo, Lens protiv Rennes. Lens će pobijediti ovu trcu 1-0. Monaco, Marseille. Monaco ovdje slavi 3-1. Toulouse, Lille. Nerešeno 1-1. Strasbourg, Nica. Isto 0-0. Standard. Saint-Étienne protiv Bresta. Dobit će Saint-Étienne 1-0. Brest. Pats protiv Rensa. 1-2. Angers će pobijediti 2-1 Montpellier. Ovdje vidim kiks Lyona samo zato što će igrati Ligu Evrope i istrošiti se tu mnogo i odigrati 1-1. Lens će izgubiti od Paris Saint-Germain 1-4. Rennes protiv Lensa. Rennes 2-2. PSG će ovdje utakmicu odigrati 1-1, bit će iscrpljeni. Pitanje da će proći uopšte. Real Madrid će se igra, jel da?
Što sam zaboravio? Protiv Aston Ville. Neće Aston Villa tako lako biti, tako lako. Neće. Ali se želi protiv Aston Villa i tu neće biti Aston Villa tako lako. Protiv kao što svi misle velikim. Monaco, to je skratiti Strasbourg 1-3-1. Marseille, savlađuje Montpellier 2-0. Lille, Hazi neupeljivo, ali će pobjediti. Nisu, može 3-0. Brest kupio od Nancy 1-0. Reims Toulouse 1-0. 2-2 protiv Standard. Saint-Étienne, gdje igra. Plaćajući drugu utakmicu u nizu Kiksa. Tako da. Heights protiv Monaco 1-3. Strasbourg 3-1 protiv Standard. Saint-Étienne. Nantes dobije Toulouse 1-0, Montpellier će izgubiti ovu utakmicu. Lens 1-1. Angers grade vod Lille. PSG protiv Nice 2-2. Olympiakos, Olympique Marseille 3-1. I Olympique Lyon. Istim rezultatom 3-1. Lyon protiv Lensa. Lyon protiv Lensa. Igra nerešeno. Lille dobija Olympique Marseille. Nica igra nerešeno 0-0. Brest također 0-0 protiv Montpellier Saint-Étienne. Dobije Monaco. Angers dobija Nantes. Toulouse 3-1 protiv Rensa. Strasbourg 1-1. I ovo utakmica završava 1-0. Ajmo dalje. Ovo derbi za opstanak. Ja prognoziram 0-0. 0-1. Angers će izgubiti Strasbourg. 1-1. Nantes će uzeti podavnici za Montpellier. Znači imaju 4 komada od PSG. Toulouse, Lens 1-0. Toulouse. Brest, Lille 0-2 i Monaco, Lyon 1-2. Eto vidimo. Dobro, znamo sigurno koji ispod. Koji da timos sigurno ispod. To je nažalost Montpellier i Haver, prema koji nema neke osjećanja. Reims i Standard jer se tu bori za opstanak. Angers se predviđaju da će skočiti. S kog razloga je stvarno ne znam. Ali dobro. Vidjet ćemo, ko zna. Idemo na 34. kolo. Da sam rekao, Lens je nakon poraza od Toulouse ostao bez matematičke šanse za ikakvi plasman za Evropu. Nama da ovdje do 6 kluba prvo 3 direktno šampiona 4 kvalifikacije, 5 Lige Evrope i 6 kvalifikacije za Ligu konferencije. Ajde da vidimo. Sad može Strasbourg da skoči na poziciju uzme koje bodove. Lille Nica su ugroženi, vrijeme nekako sigurno, da pitanje. Da li će možda Monaco pasti na tu 5. poziciju ili možda čak i 6. peću konferencijsku ligu. Ajmo od Paris Saint-Germain koji će pobijediti sa 2-0 i oprostiti i tako odneti kući trofej. Lens Monaco ja predviđam ovdje 2-1 za Lens. Nets protiv Montpelliera. Nets će pobijediti 1-0. Strasbourg dobija ovu utakmicu 2-0. Sada je Strasbourg preskočio Lille. Ali Lille će se vratiti na to mjesto pošto će savladati remis. Odigraš i nerešeno. Protiv remis 1-1. Standard Saint-Étienne će izgubiti od Toulouse 1-2. A Nica pobeđuje Brest sa 2-1. Lyon odnosi pobjedu nad Algirisom sa 3-0 i vraća se na kraju u top 3. I Marseille će kiksati i odigrat će 1-1 jer neće ih tu zanimati toliko i evo na kraju moja prognoza francuske lige kako će na kraju završiti. Žao mi samo zbog Saint-Étienne i Montpelliera, ali dobro. Vidjet ćemo, ja bih prvo ovdje stavio Reims, Angers, Nantes, bilo koji drugi. Ne bi volio da Saint-Étienne ispadne. Ali dobro. I ljudi moji, to bi bilo to što se tiče prvog dijela prognoze top 8 liga. Sljedećem dijelu nastavljamo sa Bundesligom, Serijom A, La Ligom i Premier Ligom. Ja se nadam da ste živjeli u ovom klipu. Vidimo se veoma uskoro. Ostavite like i subscribe. Pozdrav!